Nā, kei te whiriwhiri a te arawa i te haki e rata ana rātou, hei whakarewa ake mā rātou i te taha o te haki o Aotearoa ki runga i te whare o te kaunihera ārohe o Rotorua, hei te rā o Waitangi, a te tau e tū mai nei. Mā te arawa no te haki e tohu, ka rere ki te taha o te haki o New Tireni, ki runga i te whare kaunihera e tū nei. E ai ki tā Kingi Birrell, te tahi o te komiti tū o te arawa, he wā tēnei, mea ta whai whakaarohia. Kei roto i a matau, kei roto i a tatau, he haki e whakaatu nei te mana o te arawa. Kei roto i a matau hoki rā, he tūmomo haki e whakaatu nei te mana o ngā iwi katoa, kāre au i te mōhio. Hai tā Jim Gray he me matahito o te komiti tū o te arawa, ko tērā ke e tika ana, me tirohia whānui hia tēnei take. 160 years, it is time that we stopped a lot of this divisions between people and started to realise that whether we like it or not, we are all here bound together on one tiny island in the South Pacific. A kene pēr hei te rangi o Waitangi, whakamaumahara i a Waitangi, me rere ngā haki katoa. I te tiriti o te tangata rā Judge Dart Fenton a Fenton Street. I tēnei wā, kāre i te tino mōhiotia, mēnā he mana anō tō tēnei haki ki roto o te arawa. I think that there needs to be something at the top representing everybody, and then down from there can come the different hapu flags, and it may even be that the Pākehā in terms of his Scottish clans may wish to add to it. He take anō ka tukua mā ngā Pākeke o te arawa e wānanga ki tā rātau e hia ana. I tōna wā e tutuki ai, ka whakahokia mai anō ai ki te kaunihera o Rotorua me te komiti tūtonu o te arawa. Arā mā ngā komiti e rua nei, hei whakamana. Nā te marama e tū mai nei, ko tērā e tika ana, ka mōhiotia, ko tērā i tohua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.